Okay, we're going to do classification of matter. Chapter 7 of science in science textbook. Chapter 7 ka kan zerde do ne winju. Chapter 6 ka kan ti lo ka kan la nei na amaro chu syllabus i ti dak nam deu ani do na CBSE min lo kal pui tu mani wangin ta kan lo report ang he CBSE a khanin syllabus a om chiang sa chu mi ma chon matter chu chang soi pa matter chu a definition a khan chapter ma sa khan soi to anything that occupies space and has mass ti khan ya chu mi om ja chu thil ri na nei le mun lua hi matter chu ni me ni entinan lung kha rock is matter water tui kha matter ni ri na nei tlat chuan boruak oxygen or say air an pani khan matter ni tlat ani chan chu kan mu thelo na a ri na nei tlat he mi de hian pol niam lo mai zer to kha matter chu an ni mai ta ni le a classify dan so you copy this. Alright, hey notebook in copy matter diang trender ni pure substances hlom ni aliam pu an trend pota chu pure substances ti le mixture ti khania chuan kana define kala soi fe don relo pure substances kan trender le element le compound a chon element po la trender le ni metals te non metals te le metalloid cha chon mixture ka homogeneous le heterogeneous ka lo trender le a pure substances di kan soi fe lo pure substances ti chu pure substances kan di chuan kha substance kha matter CM2 kha a properties ka ain ang pu to ni a melting point te a boiling point te mo a density te a hardness kan tiang chi te ka tiang zong properties ka ain ang trap kha te ka pure substances kan tia mixture chu da ni velem lo ni ngatina compound le mixture dang nam na pure substance le mixture dang nam ne ran pai gan la soinga to na element hi kan thor bing don ani emi tutorial hi chuan element kha tiang pathumai kan trender le metals te non metals le metal kha kan du to le report ang he table hi copy ang hi memorize by heart learn by heart to ni le element kha enge define long elements are pure substances which are the basic unit of matter and cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical means. You copy this down in your notebook. Le helai mi element te chu pheldar the to lo kan ti thina Mizo tong chuan broken down into two or more simpler substances by chemical means. Chemical means hian chemical means tiom le chu by heating or by electrolysis by electric current or by electrolysis or by chemical reagents heti hian phel dar the to lo te la kha element kan ti chu ni ta ni example a chon he karon soi te la karon ji hian oxygen te iron te gold te hi element ne ta ni engwangi element ni gan ni chuan hengau hi phel dar the ani to lo example lang lo soi tai la element ni lo water hi H2O ti kan zia chemistry chuan water hi element ani lawa hi ta hian electrical ti ta la DC current battery tanga chuaka ai phel dar le the ni hydrogen le oxygen a chuak le the ni electric man khan mo chu wang chuan hi element ani lawa compound ai phel dar thea chuan chu tiang bokin calcium carbonate limestone ti meta hi ti savak taila if you heat
you'll get this calcium oxide and carbon dioxide chu wangin hei le hei hi element ani lo ti kha chiang ta ni phel dar thel na ni tlata wang khan chu ti lai ro chuan ale ling zong khan en ve thung taila oxygen a kha ti sa ve vak ila emo electric te kha kalti taila or eng te in chun vak taila eng ma chho don jol oxygen tho kha chho le don thil dang eng ma chhok thei to lo ni chu wangin heng hi element kan ti chu ni ta ni eng ma chhok ve thei lo kha phel dar thei to mi lo kha element kan ti chu ni ta element hi kan thre thei china tu na hian ain ang lawa an zeda ni lekha bu sang sanga zale sompret thi unaccept ni element zale sompret thi om to anga yani ya heng zale sompret hian hai kan thre thei china chon kan khovel kan universe sa thil om zong zong hi an siamani nangma taksa ngei te chuan I hmu thei le I hmu thei che lo thil om re re lum te tui te ai TV te pawh khang zong zong he khovel lian siamani anin chopol dan a zir kha mo chi frang khren chopol thei tai chopol dan kha mak ta duai tam tak a tu le ding on tam tak cher se lo ti mai tiang kha tiang kha in chopol kwala tang kha tiang hi an lo siam ta ni kan thil mu le mu thei lo kha chon element kha pathuma kan trend dar le chu metals le non metals le metalloids ani chu next clip pa hian kan lo enang en ting en om dan element hi kan sei tong khan ain ang lo ani anom dan hi a om za da point ang lo ni he kan khovel anom dan hi en lo en taila lo en thuak taila a om za da hi oxygen hi he en chuan tlai pie chart hi atam ni 49.5% of he kan lei art crust hi oxygen ani chuan silicon hian 25.7 na cm to silicon chu balu le lunga hian tam ma se ta khan oxygen tel ve zel tho silicon dioxide SiO2 ka ti balu nia chuan calcium hi om le a iron aluminium kha tam dewa iron calcium a bag zong za som pariat ta khan ja kha pakhat patni pathum pali panga kan soita 1 2 3 4 5 panga kan soita a bag zong za le som pathum khan claim te to 9.2 cho an lo ni ti na chu amar chon claim ba khana poimo lo ti na ni lo an poimo tho ni cho kan taksa mi hring taksa bi kilo el le te la mi hring taksa chon tlang pui thuin carbon hydrogen le oxygen te so ni thira ka ta khan oxygen hin ala tam berani oxygen hi kan taksa za zela somruk pangai oxygen siamania carbon za zela som le pariat hydrogen za zela som abag zong zong dang khan za zela pasari khan kan taksa hi siam bokani okay tuna chuan metals non metals le metalloids ka kan zir chiang do nan properties trend khat poimo mo antilanga metal silo entaila metal si heng te example a jon nickel kan ti te rubidium gold kan ti te copper kan ti te example trend khatan nia gold kha chu in ria rang khat chak mi zo tong ti kha te copper chu dar nickel le rubidium mi zo tong kan nei che lewa helai mi NiD symbol ania helai mi hi 28 hi atomic number hi atomic mass 58.693 hi kina chapter tolo ma hi chukan la soi fiang join metals om na lai periodic table of elements hai class se na kan zir tur ani takna a amaro chu tuna kan soi ngai ni heng element hi za som paret om tok te kan soi he za som le paret thlek khang kha an rem dan ani metal chu he lai bor mi ho hi metal san nia hele chu main ta a ring le apol thren kha thi non metal so ne ta ni chona ring thren kha da hian metalloids khan tel vea ando ta kan la soi do ni kha chu veilama an omani ma saber zo periodic table a veilama hian oma
on a dark zigzag line of the periodic table. Most metals are solid at room temperature. Metals is solid and it lang puya except this mercury. Oh, mercury Hg symbol. He liquid ani. Tilaw ka chu metals red he solid vek ani. And properties law enang. Metal so they have a shiny metallic properties untle ani titiang Mizo tong chuan. Last year this one the spelling is in American English, it should be Lustre in British English or Indian English. Han ngai to tala rangkat chakat le mo ni silver khat le ni thir po kha asen vu de kha hexo emo grinder han zai bung tala i zai bun la tak khan en la alo tle thrin ni kha last year lustros athlete the property kha property kha ne ni luster property kha adang le nge metals are ductile chu thir zai angan siam thena khan zai sin te in thir zai oma dar zai kan ti te dar the his a transformer amplifier demo manlai TV dekha hong tawla transformer lom thin dani kha transformer kan daran mang thina dar zai wire ang intero sinte in rangka chak phe chu sin thei lutuga ka property kha ductility inti ductility chu the property of an substance by virtue of which it can be drawn into fine wires. Wire sin tak anga asiam thena property ka ductility kan tia metals kan ductile ni non metals kan ductile very low oxygen de ka thirza ina siam the low carbon de siam the low properties dangle malleability antia chuchu the property by virtue of which a substance can be hammered into thin sheets inani rangwa te phek doi ta kha property bung si lo tliak si lo pante tia kan siam thena property kha malleability kan tia metals are malleable malleability metals can be hammered into sheet pan the le chu he aluminum te pan the mema aluminum foil he tun la ya catering aten ware mema chau pek nan ten on mang thin kha apan zia kha khang ai la pan ma chu cigarette core khan en ula apon la ma chu le kha khong ani a chunga khan khami le kha khong le a cigarette amazing in kara lo tuam tu kha apang le lam le kha pang le lam aluminium man apan em ka property kha tiang apan the na kha an materials kan malleable wangani metal si atlang pui thuin an melting point a sanga chuan an muk em bokani thir te khan muklu tukta ngai to la tu ya thlawla pil ngal deng thing kha thlawela pil mi alo rubber kha thlawla pil mi alo om je chu metals kha jo an density sang they are very dense chuan an melting point a sang bok an kang lova chuang taila chuan sat fe no tu ya lo liquid state an lo chang thani vur chu 0 degree celsius a kan soi to kha 0 degree celsius a tu ya liquid a changa thir te chu 2000 bor vel angai de 2000 degree celsius bor vel osmium heat density sang lo to ni 1 meter cube value om da se osmium hi sai elephant da hen dar jo ko ni adang le chu conductivity metals are good conductor of heat and electricity and the train current kal the thira chuan copper thira kal the copper silver hi base conductor so enia chuan copper te aluminum te current kal du na ni bokani metal so aton kal du non metal so khangai to la current kal thelo plastic te rubber te current kal thelo
pon hi man zer to khang chu an chemical property pakhalo soi le tela metal so chu atlang pui thui oxygen le water na ti thiana ti boy theya mo thir de lo tu ek the ta ni ti lai chu non metal se kha chu tu ek the lo plastic te kha tu ek the re lo rubber te kha le non metal so properties ka soi ve lo wang non metal so chu he sulfur ka ti te nitrogen kan ti te selenium bromine solid ani thaya liquid ani thaya gas poni the do ni metal sa kan sai do ha solid vek ani mercury ti lo chu non metal sa solid liquid and gas kan om vek periodic table a khwela ngen om periodic table an om na hi on the right of the dark zigzag hey helai dark zigzag hi mo chon hydrogen helai mi te hi non metal thon ye ma se ta he om ta ni he ju class se la kan la zer don he ta om na chane hi chuan atlang pui thui he gas an ni atia a tam so su gas an ni tia ha hela I mi group 80 sopre na mi HCne Ar helium neon argon krypton xenon rodan hengi normal gas ate gas ve kan nia fluorine te chlorine te gas an ni bok oxygen te plus nitrogen po gas carbon te phosphorus sulfur te ro solid ani thung ta ni chuan he da bromine hi liquid ani ve bok ta and properties enge non metals have non metallic luster an tle do lo ni amaro chu tle na metals property opposite de clear an properties chu ti me te clear na khan ne ve to lo chuan an sak ve to lo an ram brittle ti an ram ti na nia enge han vo ve wa vakala thir phek rangwang kha siam tum la an ke je la mi an ductile lo an malleable bok lo thir jang khan an siam ve the lo an ke je lang chuan an density po hi hiam ani an muk ve lo ti na ni chu an melting point po hiam chuan current po kha kal ve the lo wa lumna po kha kal eng lo an contact the chong lo ni oxygen a han karna kal the re lo boru karna kal the lo metalloid chinom vele ta metalloid su metals le non metals in karami and properties in kar om soina nia periodic table a hian metals le non metals in kar om ni to kha helai germanium ti te antimony ti te ho hi arsenic tellurium heng te point to metalloids ti kan soi chu ni ta ni metals properties an ne ya metalloids ti metal ne ang ti na ni metals an ne metals properties an ne ya non metals property po nei tho boron kan tiang chi te khan solid an itlang puya an nia chuan metal sakhan an tle ve theya emo an tle lo thei bok ani antimony te silicon current kha an kal ve the ni okay conductors non metal sa jong current kal do zo ka ma se metal ang em ma current kal do kha chu ni si lo ni an chang chu an melia bulin an ductile ve thina ma se an ni reng lem lo kan se do kha metal se non metal sin kara je khan property khom ti ka creator nga chuan compound bi kha an lo en le chhinang compound kha they are pure substances that are composed of multiple types of elements two or more chemically bonded to one another chemically bonded to one another in a fixed ratio by mass compound kha pure substances ania element pahni emo item emo ina anin chemically anin zom aron chuak tina nia chemically in zom ti omje chu anin zom don khan heat emo electricity emo light to join tiang change of energy o mangai ni
ขัดยังอินะอาเซียมค่ะ element compound จุนิตานี่ element ปัจจุบัน MOI แต่ MOI จอปอลินแห่ง heat MOI electricity MOI light MOI มังคันลอยจอปอลตาเสขัดอารมณ์ชัว compound กันที่จุนิตานี่ชวน compound ที่ physical method มังอินเพลดาร์เทอันยังไงแล้วนี่ chemical method เจ้ามังอินเพลดาร์เทนี่เหตุการณ์สวยตา heat electricity light เหตุยังห้องมังโลหิชวนเพลดาร์เทอันยังไงแล้ว water ที่อมตา water H2O กันที่ hydrogen และ oxygen in จอปอลสวยน่านี่ตาแต่ตอนนี้ hydrogen และ oxygen ที่เพลดาร์เรโดนเตล่า electric ง่ายตานี่ electricity electric มังอิน hydrogen และ oxygen อารมณ์ช่วงเลยเท physical method มังอัดที่เทนะ physical method กันที่จวนเอ็นดีนั้น filter เท physical method เลยตาดุยเล่บาลูอินจอปอลจู filter มังอินกันเพลดาร์เลยเทกันลักรังเลยเท filter มังกันดุยตรง hydrogen oxygen ขลักเทเร่ๆแล้วจวนกันสุดท้าย compound เขาจูfixed ratio อันนี้กันที่ตัว fixed ratio by mass water ค่ะ example อะบอกลงมังเลยแต่ละ water อะเฮียน mass จงกันละส่วน hydrogen ที่ one อันนี้ mass ปัจจุบันออกมาฟังอิน one is into two อันนี้hydrogen บิ๊กว่า oxygen ที่ 16 อันนี้ so the ratio is 2 is to 16 is equal to 1 is to 8 water อะเฮียน hydrogen และ oxygen ratio ก็ 1 is to 8 อันนี้จัดในที่ดังค่ะอมง่ายแล้ว example ดังกันสวยเลยลงmixer กันสวยลงบูไฟอะเฮียนบูหูมาลมชินตานี่ลมเตลชินตานี่มลุงเตลุงน้อยมบอลดังค่ะลมเตลชินตาขัดยังกัน mixer เนี่ยขัดอาหาร compound นี่เราตานี่อันจอปอลเวทโหดอันนี้จอปอลดานะคะaffix เวแล้วนี่อันนั้นบูไฟโนขัดอาหารนี่บูหูมาค่ะปัจจุบันทุ่มอมเทียสมเทียสมนิปอมเทีย affix เรื่อยๆแล้ว water อะไรจน hydrogen และ oxygen เองติดไล่ปอเฮียนอัน ratio 1 is to 8อันนี้จัดผมจะจู hydrogen กรัมขัดอมชน oxygen กรัมเรียดอมโดน hydrogen ก kg ขัดอันนี้จวน oxygen ก kg เรียด hydrogen ก kg นี่จวนสมปรุก kg ทุ่มจวนสมนิปลีขัดยังขัดนี่จัดที่ดังค่ะอมเทแล้วนี่ value ดังค่ะค่า compound ดังลำบีนั่นจูนี่ที่จบสัตว์เลี้ยงนี่แล้วว่าอินซัดให้มี ratio fix เงี้ยเฮียนอินซอมทรีนั่นนี่น่าให้เราให้ไปหมดตอนนี้อัน properties สิ compound อ่ะจวนจบตู้เต properties ค่ะตัวปะหารอมตัวง่ายแล้วนี่คล้าย example เราเป็นที่ hydrogen และ oxygen นั่นนี่ตา hydrogen และ oxygen อินจบที่อัน water form ตาwater properties เลยแห่ง properties ใครนังเร่ๆแล้วนี่เล่ๆบ้างนังเล่าอยู่ hydrogen gas กลางดูลุตุกพวกดูลุตุกนี่ฝนเทน hydrogen ที่กลางดูเล่ที่เราคันมอเตอร์ตลานที่นั้นฟูเอลาแต่กันลับมังไงแล้วว่าจะชุ่มนั้นปกันลับมังไงแล้วอาจจะจูกลางดูเลยลุตุกอาการเห็นกันปกกลางแล้วป่วยนะปวกทินนี่ลมลุตุกจอกันนี่ออกซิเจนที่กลางเทแล้วนะมาเราจะออกซิเจนเทแล้วเอ็งมันกลางเทแล้วทุ่งนี่in general to kapol ni ma supporter of combustion kan ti oxygen chu an pa ni khain chopol kha chon bom hlom lu tu ron chho mai om kha ya thil kang du lu tuk le atelo eng ma kan thelo na ma se ron chho he nge kang thela ron chho de ni water chu kang thel ta aya tha kan la thelo ne voin thlingin chu de kha an properties kha ain ang re lo ni hydrogen properties le water properties kha ain ang lo oxygen properties le water properties kha ain ang chuang lo niค่า compound ดังลำนั้นบิ๊กจูนี่อะไรลิงโซนส่วนใหญ่แต่ละ compound นี่เราแต่ตุยเล็ดที่เราจบแล้วแต่ละ water และ salt ให้ยัน properties ค่า loss เรื่อยๆแล้วนี่ chapter มาสาขา practical ที่ชินรู้กันตัวค่ะตุยเล็ดที่กันจบแล้วค่ะตุยอาคารอีจบแล้วตัวนู้นค่ะ solution salt solution อาคารsalt properties ข้าเราอมเรข้าตุยข้าอินตาละอัลลุตุกตานี่
om sia chu salt kha la om reng ki na ni water kha water la ne reng bok a chan chu atui kha thil na ala chang re lo kha he te ro chu he thil na chang dai to ni new substance dang dai khan sia ma helai properties ka pakhat ma he ta na chom to lo ni kha compound dang lam big na chu ni dang soi le te la he sodium chloride sodium hi metals ka reactive lu tu ni tu thla po kang thei chu tiang khoba reactive chu ni ya chuan ama hi metal sa ni thir chi khata ni ya ei chi ni lo ye chu ni thilon chlorine hi gas ni ya poisonous gas ani corrosive lut tukta a chak wangin tlem te tu ya kan telpon tu ya nan ri kom song song ni that the ni it tu ya ha tel tam pe chuan nang ma tan po lo mai thi pha the ni chu tiang khoba gas la poisonous gas chu alon chopolta thir le kha gas kha sodium chloride aron chok sodium chloride chu common salt kan ti kha ni ya atel lo yin mizo pion chok an ei thelo phathiam tro tur sodium he tur ania he po tur tho tur le zual an pahnia ron chua kha sodium chloride he chu turen to re lo ngi ngai to zo kha ni kha an properties kha a constituent elements the properties kha at compound khan a chom to re lo properties dang dai aron chua new compound a re chuan he hin soi dan ni new substance is formed substance thar khain siamani thil dang dai hydrogen le oxygen rang tu ron chuak sodium le chlorine rang sodium chloride common salt ron chuak kha compound properties poi mole tak chu ni